Litiko Ramisi Chitariki Nisa Tomotinho Gatoma Ibere Nemeron Gebere Nebere Chinsa Isano Nebere Namangana Amayia Koruba Ketu Kukaboniga Yona Quarino Yakoba Semese yet Nkomana Reality of Quaranico Sugusmo Javosongo Amo Na Irianigo Kabamarenche Koikomelio Nabotambe Italiane Brighton Makori. Oyo kongonya sensemeli yomuru banyirio niga kurukuchoshu Auta inyorana nabakwenda gutobwatia sensemeli yemitanda sensemeli ya Facebook tonyole Ndizi TV News baga sensemeli ya YouTube nabagotonyora Ndizi TV News baigo nabagoto tweet @Ndizi TV News baigo nabagoto mekerengel kyao gwetera ase namba yira seskini yao igorabwelde tokenyore asenjira yobukerano asenjira ya bene togochaka nemruberio buna ditko lero nigo muraiwe kyamagyo diemraira morodinga agenderete netaro ya soro Rwagusi aseboniga aikirasi county ya Nyamira kiraikiranire asumusangano ya Sabarai au baikiranda senseme yuga kwaryanwa n'umugabana bwe county ya Kisii chemisumari bongwaye ama n'umugabana bwe county ya Nyamira amo sumariba amo gati yabara yabanga baikiranire asumayago yo anne karo raira gendete guya kirikoko yokobumura yuga tano asensito ya Kenya teturalgereri ngakimirobiri yo egendete kwenekiwa ase county ya Nyamira. Kujeni mbele tafadhali. Huyu ni mbunge wa Machoge, Mheshimiwa Profesa Ogutu. Karibisha wageni. Halo Nyamira. Nyamira mupo? Agasti ambayo tunangojea kuja, tunataka kuingiza mzee ambaye ni papa huko State House. Nani na mimi wako pamoja kufanya hiyo? Mungu abariki. Haya, Mheshimiwa Richard Onyonka tafadhali. Mheshimiwa Richard Onyonka, Mheshimiwa Kwamboka, Mheshimiwa Women Rep kujeni mbele. Na Mheshimiwa Arama tafadhali. Mbiyamurega. Na ali Mbiyamure. Waziri Mkuu mzee Raila Amolo Odinga, wageni mashuhuri ambao mmekuja kwa sababu hatuna muda, tunakukaribisha hapa. Gavana Nyaribo, Gavana Ongwae, wageni wote. Naona mzee Gavana Nyongo yuko hapa, mkubwa wamo Gavana Oparanya na Gavana Rasanga na waheshimiwa wote. Ligene limulio kango kwana. Nyamira. Igotoko basorora. I can tell you mate igotore 96%. Mate igotore 96%. Tumekubaliana. Tunataka pia Nyamira ikuwe nini? Tunataka Nyamira ikuwe nini? Mimi kule Kisii County nawania kiti cha Abu nabara ikoro asensema ya gusia bagenda kwari ni murayo Raila Morodinga asensema yo ya Nyamira nande bagukura kurwasi county ya Nyamira ni babajugo chase county ya Kisii asinande barajutwara musankano buno yo asensema ya Sports Club Raila asakagire na chukwara na mangana mange anene krende tego ya kiriko kona gote abuna ni garacho konyense yetu ya Kenya nene haba Kenya mbakagire mbosemba mbasemere tuna Raila na chukwara negoro yobo mo obwa asmio amo nobo mo bolibwa Karonso hoka ekaro Karonso ateba mubuli bina hanyare kako sika emoyu gosoko bwatana kuri banyare tiba kwirike igo tukonyora mangana yo asenjera yo bukerano karabali kibaito bayane ko yabwatia igo Raila ka ukwana tukonyora statement yigose onkwane yae ase apali tugo sasa mangana itamayo yago Chinsa ikomi cha litkurira reko tuskabosyo nigo bana ababwatani koru ase chera ya Kisii prisons nigo litkurira banyara bagotarira basubati asinyagitari ne ya Kisii Teaching and Referral Hospital asenjera yemo yo kwariga ni gucyocengera litkurira basubati ensengima ababwatani abo nigo bayikasinya gitari yo anena gutarira basubati bari banyora abana senseme yo nagote abuna nerebiya umwana nyaraga korendwa asenjera erendonge. Ya leo ni breaking the bias. Breaking the bias inamaanisha nini? Kulea watoto wetu wa mama
wazee kwa usawa, so that we can have a sustainable, enabled country. Wakikuja kwa society wakumbatie, ndiposa kwa pamoja tuweze kuchenga nchi yetu. Sawa tu katika njia ya usawa. Pia kama mchungaji sitaki kurudia yale amesema, ningependa kusema tu nasi wa mama wacha tulee watoto wetu katika njia ya kiungu. Tutakapowalea katika njia wetu kanisani. Kama wewe uko pale nyumbani, usilee watoto wako tu hapo nyumbani bila kuwahusisha na mambo ya Mungu. Hekero ense ego chengera lituko lia okuhigwa gosirima ikatana World Hearing Day nikobona abanyagitari na balingori ba mato banyari bagosemia abantu bananere buya banyari bakurenda matabo eri gwetanga no mochando bugotayigwa gosipo konyoro burwire bugotayigwa igo nigo abali abalingori abo na abanyagitari kurwa senyagitari ne yaketialeji banyara bagukwana ayakubwatia abantu bonse pimba gwente batebiwe amatabo nakibatagete banyarende na kiao konyo bali batari koigwa igose abagusi baito chi ase bamya tonsipi manya banyagitari mbarobo koigwa ase nyagitari yetu ya Nyamira ne ya Bosongo igonda bwense obwato mochando bwa mato koigwa acharigererigwe na bokonyi na bogotoka ina kitoko renda amatoito erinde ta okoigwa ngotoerera aserero county yaito ya Kisii na Nyamira etuachamu gaiga KTRH kororanga ina kitogo tebya bananchi baito na mono abafanyikasi baito ba afya erinde tonya kubwaterana asokonyora abantu ababwate mechando ya okoigwa na kororanga tuaba orokereri ese bakonyora gokonywa igoro yo amarwaire ya mato na korwa mariogo na kurwali igo asaba minto bali babwate mechande yo asinyomba cheito batebereri bache erinde tonyare ko barwali na baro banyare ko kubwaterana na bamwe abasogo kwana na gokora magendero yense yaito Ekarense ya Kenya kweri no jasobo jori bonne bumwako yo igachitariki kiando mutinyo gatano gatatu nigo mono abasaye abanyali bagwesokene nabagusina gotebuna nire byabanyali bakuriye birogo meyense yaito ya Kenya sibago banyali bagosigito mugusigo chikomo joro murai uranyara gakoreta monjori mona magendero imeyense ya Kenya nigo mono batebuna mugusi natakire nehere kwibanga irita gotigusiko ekero ekeki gose national keki ko buturwa SMS iri yeserikali enene ndubuno mugusi oritwa rugusi twacha ise batie twasoireme tubwaterane torosigusi yaito ekyameke ndoro jibuna kereme azimio mwakaraira Amoro Odinga tumubwatesie aire kerogeke egerne ntu mugusi tukikonyore gento kurwaria abantu bito barire ari buna njebona abantu bana babironga bakorera babwate para nyagitari teri birongo biongozi byasoira rombiana mbiriko bakonya amana baito mbiriko anda skuru paseri sinchiyo chipaseri sechigocha chiagende mibuko y'abantu igobone gento bune kinche buna ntagete abantu bana babirongo murigererie amore biongozi magojora tiakurigerere ngomuntu nkia kwaguru mubukoye okugorusiringa musini tiakonio moyo ekarokoni moyo ne kura yokwonia egere gochibostiro chikonyora kenda asubuge mabwao igo rigereria abantu biongozi magojora egere birongo yaite na gusia itengima onjoreri egere tonyora abantu beto basoma zikuru abantu baito banyora nyagitari bagenda buremi mbororo buremi obuye bwachire igoro torenga echa mwako rero Amoro Odinga gakoira ntonyore obuye mbwira ne Poigo mugusini gobona se migubuna anyareka kurigiri chingendo chiage siasa anekero yatebekande buna omolindo buhasimioro moja nigo gendete gukina mono poigo nigobona mugusi yaga se migubuna ernege tinginye ngaini nande go ikanyareka kuringori na kurigiri siasa kayere goji irinde ne ranyareka go sororo irinde tanyareka gotugwa magega egento nataka gotebyo mugusiniga omugusi lasima tomanye gotara enchire yemo intu tuachire se chama ke ya DP to maitengaki eyene chama ere National Party ete abantu bonzi kajiado toende Turukana toende Lodwa tochere nore gusi chama represented na kingo tabiru mo gusi tikatoba ngaini toche to team apuna bagusi totale esabari yemo osobo mo bwaito no bura to enkwana ese chama
lakini to goteba ngoko kiratore nabo turanyore ngaki intuna abagusi twabere top up lakini isibona igana tuachire nende tuachire no bonge igonto bwato kwegena ngaki echameye ne chama yeto 20 na indengo enda tole gotara nero korubono iga mpaka toiro borai abantu baga gatina ko batabingaki ninde tayari ko bakorere gasi ebintu ne binge bisalirete na indento maite osobo mu bwaito ngo enda tole ko nyorobo bui na indeno twanya robo bui igo to kwanda okora magendera mange sana ali simba torogeti gatotebenere njera nduna ba muraba simba ingo basabana baguzi bonsi tigatobege ntekemo totale njere yemo tokwana omuno yomo esenge njegusi nege omogusi nege tingideke ngaina ekiombe keria gitenenirete bantu bari bare no barema nigo bono kiaburirie serikali kobeka emiroberi ya bene kwena kiuna abantu bari bare no barema nkonyora bare chikadi jiri chokwerike iri konyora bokoreri serikali ase genkago se ase chinsemo bakurwa nigo bono abakore abateneri abo bakurawa na Justina Bahira banyari bagote abuna abantu bari bare no barema nigo bagwetana na chobisi ao nande mbakonyora bokoreri arene karbata bwati chikadi jiri chikworo kiuna barabu nigo bare bagusi nigo bagwate obarema bono nigo serikali ya boribuna netakiri kubeka emiroberi ya bene omonto onyore kadi eyo ase akorwa gosikorwa ase kinyoro kiae kubwa gotahara satambe kuchikonyora ekadi eyo ni kuuliza National Council for Persons with Disability habari ya registration. Hao watu wengi wao hawana registration cards, na unajua kwao kutembea kutoka ofisi kwenda nyingine ni kazi ngumu sana. Lazima kila mmoja akuwe na mtu mwingine wa kumsaidia. Kama hiyo mambo ya registration ingeweza kuletwa mpaka mashinani, kama hapa Chuso kuna walemavu wengi, kama hizo cards zilikuwa hapa, kama vile unachukua ATM ya bank, unaenda unajaza form na unapatiwa papo hapo. Mtu mlemavu utamuona hata kwa macho. Pengine wale watahitaji barua za kutoka kwa daktari. Wale wako na hidden disabilities wanahitaji confirmation kutoka kwa daktari. Lakini yule unaweza kuona physically kama huyo mtu ni mlemavu. Hakuna haja ya akuwe anaruka kutoka ofisi hii kwenda hii ingine kwenda hii ingine. Kuna watu wanasema wamejaza hizo form mara 5 hata mara 6 na mtu hajawahi kupata hiyo kadi ya ulemavu. Kwa hivyo ningehimiza hizo functions za kupea walemavu hizo cards zao so that they may be able to benefit from government grants ziletwe mpaka mashinani, hata ikiwezekana hata kwa sublocation ndio waweze kupata, waweze kusaidika kama watu wengine. Abara ibekia magia chibiri korwase county ya Nakuru ningabona bamubuliri mugabana bwe county iri Kinyanjui kunganya korwase kiama kiaye Ubuntu People's Forum na waswase kiama gya chibiri korengana nigo kiama Kenya rigi kweroberia na wateuna na kibono kia iriru bunyangonga senseme ya Nakuru bono babwatania bwe kiama gya chibiri nigaba mubuliri na li nagategete kuchikuira na gose kuira libaga entunda ya kabere bono mugabana Nakuru koikanganya korwase kiama kiaye Ubuntu goja asikiama ya chubiri. Na hata tunataka kuambia gavana wetu Kinyanjui aachane na hii mambo ya Ubuntu, kwa vile tunamwambia ukweli. Tunataka yeye arudi katika chama chetu cha Jubilee, tufanye kazi kwa pamoja. Kwa vile kama sisi ndio MCAs ambao tuko sitting na yeye bado ni the sitting governor na anaelekea mwelekeo mwingine, tunaona yenyewe hapo haikuendi vizuri. Murai bwense Uhuru Muigai Kenyatta kati ya barai bange bali baikiranira somusangano United Nations Environment Program oyogendeta sensameri ya Nairobi. Murai bwense niga ayakwana usiniga garalo kwana somusangano iniga nyaraka otabuna ense ya Kenya niyo yarure ebikinga gosomugondo oyugusira emeroberio yo kugendera asamangana yebintu biri bitwetanene gosegosira emeroberio yebintu biri bitwetanene tikatwiwe na kyumurai bwense anyara kaukwana. We are proud to be the only UN headquarters in the global south, an honor that we appreciate and protect. We have therefore worked closely with the UN to provide support and facilities to the UN agencies based in Kenya and in our region, so that they are able to achieve their mandate. Today, I am pleased to report that we will provide land for the development of humanitarian and logistic hubs in 3 locations in Kenya, namely Naivasha, Nairobi, and Mombasa.
We have also further provided land for the creation of a diplomatic enclave adjacent to the United Nations office at the UN Nairobi complex. In addition, and in order to enhance efficiency in the administration of diplomatic privileges, we have developed an integrated protocol management information system that creates an automated one-stop shop for tax exemptions, staff registration, issuance of diplomatic ID cards, registration and transfer of motor vehicles, among other online services. Hina na kwarigania se chinsi jiga kolende nyurage koraga chinsa 10 kunyanya warayu mwana mange kurwa semesa yito ya mangana mayu hiyo koretera mangana ya letariane Brighton Makori kolende oyole ngasa nsameli yo muri bwimanyiririo nigakuru kuchosho Auta pono nigotujuko kwire ku ikase county ya Nyamira ekero umuroberi go sumusangano bwe kyama gya ODM ogendrede korekana chinsa mecho asumurayi bwe kyama gya ODM era murodinga aikiranire asumusangano yugo ligetwara burigerio bya nande umugasomuya tumirane chikoraga chinsa chinda semesa ya mangana maya. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Uliza unanishika ama unanikanyaga, kwa hivyo inaharibu hata ndoa. Asanteni sana. Asante sana. Haya, anayefuata ni Kanini. Kanini, haya Kanini, dakika moja. Haya, leo ni leo, msema kesho ni nani? Leo ni leo, msema kesho